अहानबदा ngasi maroiba pausing pijare relief camp ki coordinator sindok piu haina sanglafam loduna leiriba singna changsilamba khongjang Imphal West DC ki staff singna thajaba pibada ki handokre amadi pauna kaithel amadi thangal kaithel gi footpath lam khopchilamba sing dukan fam liba singna masana lauthokpa honakre Kurumjari ISTV Pau Meeting Tabiriba Punamakpu Taramnok Churi Hauzik Faw ki Maroiba Pau Sing Miam the Pizari Kurkul Yumpam Mandaf Relief Camp ki Coordinator RK Sana Hal Sindokadabani Natragana Sapramainagi Kunja Singi Oiba Tonganba Coordinator Hakadabani Haina Imphal West DC Complex Mamangda Sapramainagi Kunja Chamaga Kunmokna Ahing Yarektuna DC Unanaba Ngairakpa Adu Ngasi Ayuk Chaurakna Pungtaret Makai Muk Tarakpa Aduaida DC Office ki staff sing unare DC Office ki staff sing Aduna Paikat Payaba Tabak Faikalagan haina thajaba pire haina khongjang aduda saruk yakhiba malem nganbana fongdokre mahakna makha taraduna lamdam asida thokliba irang asidna maram oraga relief camp singda changja from loriba IDP punamak awaba punsi mahing amada hingle awaba fibam da hingliba IDP singda makta lengakna matik chaba lokhatpham thokpa thabak mapung fana lokhatpiba leitringai seraka sida tongan ba mioi khrana otpanaiba amadi tuhatpiba yarokpa sei thamoi sokna nuaite maram aduna IDP masa ge haurokpham mafam da athubada hanjinba yanana basinbiyu haina mahakna appeal tawki कोई माधवयुमफम रिलीफ कैम्प सिबु पुबिरिबा कोई कोऑर्डिनेटर सिना लैरिबा कोई इनमेट मयाम सिदा अहल लमन सिना ताबद नुवाइतबा का हेनबा वहाई वता सिजनरगा ना खोलकपा तवदि ngarang si कोई रिलीफ कैम्प दा प्रॉब्लम थोकपदगी खोसावनरबा मयाम सि फादा बंगमदबदगी सिदैसिदा कोई Imphal West DC gate sida koi ngarang ahing degi sida koi tumba chaba ngang ni mayam yaw ga sida koi lejabani ada koi office ki side tagi yaribam bukai dum solution purokna ba loin tawje ko sen hai tasengna koi noji pamjari sidi koi relief camp da lai se sahi ani enjalabani ada sahi ani helaba sibok da sum sarkar nama muhai adegi di amma nama muhai sumain tawa koi se sum amana namdabi yum phange leite yum phange mai ta cha kharaga sukam wana seleng ai amana zum to sar tawi amana zum to sar siu mayam se koi ta sena khangwa ngamdre yengbasu koi ta sena ngamjadre aduna yaragadi athu matamda koi gi laifam koi gi sapramina sida sangma yanana bagi koi gi paliba koi gi central government hojik government sing sina kanna hona biduna athu matamda koi gi sangmam sini yanana ba sinbiu natata aragadi makhan makha gi isu mayam ma koi satharak pa yai Footpath yauna government ki lam singda lam khopche laga khandokpa pochai patient ba seng masana lauthokna na ba district administration Imphal West na khanghan khibagi matung inanga se pauna kaithel amade thangal kaithel da dukan phom liba singna lauthokpa honakre hiramasida paudamama lamdamasi footpath sing kaidana miyam gi khong chatnaba pedestrian road oina thamnabagi da makta local khongthang mo ina government gi makha da tongan tonba district administration singna makoi gi district adu gi manung da laiba footpath singda pochai patient ba pochai thamjan ba structure sajan ba yauna lokthoknaba khangan ki ba order adugi matung inna madugi deadline luarba matung district administration Imphal West na unipok lambi kwa kethel lambi amasung singtamai lambi da JCB na singba machinery sing sina duna thugai khrabagi tung hojik Imphal West ki tong tong ba jaga sing dasu government gi maike degi bi high structure do thugai kani haiba gi pau phangba dagi ngasi masa na high structure lokthopagi thabak chathari Laser informasi Imphal West District manung chanba pauna bazar si lambi chinba da haina ri lambi amani mafam asida footpath ki matak ta pochi patient ba khanjal laga pochi thamana marak oraga chatok chasin tawriba singna khudong cha da bana lambi chinba gi fibam adu henna hengadam gi khudong cha da mai adun lakpani adu ngasidi masa na dukandar singna masa na lokthok sa bagi thabak ngasi mafam lakpam tamda uba phangli Mamangai desu government learning matamda district administration na hariba land encroachers sing asi lokthok kadabani haibai order thokiba kyarak thengna kharbani miyam na chen ubiram nagani adubu sakma yegna ba phamdol paiba phamnaiba jingi sanga leiba kangbu na maram oibanara mai pakna chathaki bagi film ude adubu sung lanai oina sidokna ba ukhide handaki sidadi lanai masa na daita lawjaraga hariba lana lam khopchalaga sajalba sing lokthokba asi
अफब खोंथांग अमनी अमसुंग प्रेसिडेंट रु लाकपदगी अनोब अचीवमेंट अमनी हाइनसु लौबो यारी हंदगी ऑर्डर सिना अखन्नब ओइना हाइबा स्ट्रक्चर सिंग असि मसा मसाना लौथोकलमदब तारगदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाकलग लौथोकलगदी मदुदा असंगबा मैचिनरी की सेनफम लमदु खोपचलबजिंगना पुगदबदी हाइबा वाफम थंबनरा ngasi miyamna masa masa lawthoklibasi haiba wafam amasu laktabadi natte bazar manung sida gari chinbagi fibam asi mamangai digi thengnaragabadi masida maruba issue ama oiribadi akoigi parking asi su ama oiri parking asi double lane parking toksanba amasung parking oirodaba jaga da parking oibana maram oiraga lambi chinbui fibam asu hengalagli district administration asu imphal kaithel asibu luna nana thamge hairabadi haiba parking sing sida henba miteng changlaga masisu regularize tawragadi lamdui chilibagi fibam masi kharma khaiti kokadra haibagi wafam bazar miyamna thamnarapodana tana khongthang asibu thagatpa phongdokdagli masi akoi state do chawthoknabagini akoi state engbada phajade engba ate state engba kanda je khoi ya maning halle hujik masi tori do yam reina yam thagina gani si akoi leba ki damagda ko state ki damadadi yam chawthokning ngai ni sakana masi tori do yam phaje masi adum long lasting oina adum process do changing ba pame ba ado general public ki oina ado state ki oina masi engba su phajani aduga लेरिबा पब्लिक दसु चको ससिन तोबगी नुआय बसु फंगनी मियाम न थमलिब अपांबा अमसुंग गवर्नमेंट पाइखल गलिब खोंथांग अनि असि मियाम अमसुंग गवर्नमेंट अनि ना पुन्ना खमिनरगा मदुदा पुन्ना थबक तमिनरकलगबदी लंबम असिदा लुनानबा चतोक जसिन नुआयबा अमसुंग लंबी चिलिबा असि खरमखैदि कोमथोरकदा हाबि थाजाबा चाउन लेरि भिडियो जर्नलिस्ट निगम रंजन गलोइना पाउदनजरिबा माइकल जिमनाम आईएसबी न्यूज पाउना बाजार Sangaithelda Socio-Economics and Environmental Development Society seats के complex दा ऊंचरा कया थाक्रे Directorate of Environment and Climate Change amadi Editors Guild Manipur na sinduna pangthokpa uthaba duda 9 Sector Assam Rifles ke Brigadier Ananya Bora Group Center CRPF Langzingi Commandant Padmasri and Kunjurani Battalion Asig Second in Commandant International Weightlifter W Nandini Deputy Commandant M Sorojani 189 Battalion CRPF के Second in Commandant S Maurya Amjugi President Asem Bhakta General Secretary Khwairakpam Nauba Editors Guild Manipur की President Khogendra Khomdram amadi Pause Kayagi Editors Singna Upambi Singh Thaki Manipur Forest Department की टीम अमसु सरग्या की पुन्ना उपambi चंगा हेना सेट्स के कॉम्प्लेक्स के अकोइबदा थाके कमांडेंट पद्मश्री एंड कुंजरानी ना सेट्स के कॉम्प्लेक्स हेक थंगना लैरिबा मणिपुर ओलंपिक पार्क के मनाक्ता ngase उपambi kaya थाबा फंगजबा महाकी माइकी दिगे हानिंगाय लेतना सिलेलांगलिबा एडिटर सिंबु थागले मफम असिदा महाक अमुक्तंग जोगजगे खलकबा मतम कुइरे महाक मसागी स्टेचू फाउबा उबा फंगदबा अदु हंद्रेक उबा फंगबदा नुंगाइबा फोई हाइके ओलंपियन सिंगी मेमोरी स्टेचू थंबा हाबसी मणिपुर अहानबा ओरमगनी खल्ले हाइना फोंगदोके असुक फजखरबा मफम असिदा वाथोक अमना चंगबा यादना लैरकपासी मतमगी मतुंग इन्ना शांतिगी लंबीदा लाकपा उरे मखाताना इंग तप लंबीदा लाकनबा होनरिबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगदा मियामना अंगम मतेंग पांगबियु गवर्नमेंट ना सानरोई सिंगिदमक मणिपुर ओलंपिक पार्क थंबीबा महाकी माइकेदगी थागतपा फोंगदोई लाइबक थिबदी ओलंपिक पार्क के मनुंगदा थमलेबा स्टेचू सिंगदा असोइबा खरा लैबा थेंगदरे मसे सेंबिननबा मरी लेनबा सिंगदा अपील सु तौखी अदो ngasi oiba numitse sidagi khoigi lebak sida langba punamakse pisoina leirasi usina chauraga man mapung mari pharak pagal loina na khoigi manipur jeng sidagi chanti gi akede lakpo oirasanu sigi jaga je karma matamda yobang gadage na mangmang bodo ngasi di ai mangphaungnare excited way ai sagi statue uba phangba khoigi CRP gi troop ani lai 189 gi na 189 na de 30 battalion na khoi Assam Rifle su lai samoyam jim kantoroga समको चाहिए अनि मका जाम फजना मोइना येंगा पब्लिक सिंग जे गाइड तौना होजिक कोई चेंजेस ते कोई उरी को अदो हेन हेन फगटपा करमाइन तोरग मतम गी ओइना सिल्लगा मकोइना शांति पुरैबा जे अखोई पब्लिक मयामना मतेंग पांगजी अखोइना मतेंग पांग कांदा पब्लिक ना ज्ञान तार कांदा कोई शांति पुरप ngamgani Editors Guild Manipur की President Khogendra Khomdram na sits complex asi haukiba chahi ani hena changbada khudong chadna lakpane yamna ningthiraba mafam ama oiriba complex asi manghanbadi chumde khanbada genga se mafam asida punna uthabane masena environment kanbadasu chauna mateng oiragani matam khargi mamangda leiramba Manipur ki fibam ahong bakhara tapna lakpasina ngasi mafam asida upambi thabane mapungoina Manipur ki afaba lambi ama lakna na bahona bada sits na lawfam thokpa thodang lobani haiki
तसेंना अखोई सिस कॉम्प्लेक्स अखोई ममिंग हाइदने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट सांगना मौंग मनी तादना अखोई फिल्म चादब लेरबदी मौंग मनी तादन लेरबदी सूमाय सूम मांगनबदी चुमदे सुकाम फजगर मफम से मांगन चुमदे है वखंड अखोना उ थाबगी प्रोग्राम से पैखाचबने पुनः उ चार्जिंग हजिक थाब लोई खादे उ चार 500 सी कॉम्प्लेक्स है थाजनब होनबने साथी की फिल्म खर गाजलपसु हाइबे याइको ngасina ahanba ani sum ohum subde nate khoi irang keling marak taso khoi changa yengure tawdo saide khoi activity tawno lebadudi amadasu provoke tawdo film lebani na hojikti madu film do leitre haraganda masi thabane ado khwaidigi hena maru wa famje mayam tabada nuai ga do nuai ra khande khoi si maitai gi lamni kuki gi lamni aduni adhani haibe gi wa nate अखोई मणिपुर की याफनब इन्वायरमेंट खरद मतें पांगनब थाबने शांति की फिवम लाप हौब हौदब नतना मधुकी इन्वायरमेंट है मांगनब यादब इन्वायरमेंट की फिल्म से का हेन सोक्तहनगिब यादबनिना अखोई मरुना डायरेक्टर इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज का तानरगा मोइना मपुंग ओइब थौदांग लौबनी अदुमाइन लौरकंदा मसिगी थबकसे पाइखलकबने अखोइना साजबा इयोंगी फी सिजिनासी मपानदगी पुसिलकपा फी सिजिनबगी हैनबी थादोक्लासी इयोंग फी साबना लमदमसगी सेनमिलोंदे चाउना मतेंग पांगलिबने हाइना एमएलए लौरेंबम रामेश्वर मैतेना हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स की मखादा मनी टेक्स प्रोग्राम की मनुंग चन्ना खनगलबा कैराव एससी फिसाबी सिंगदा फिसाकोल खुसिनबगी थौरमदा हाइक्रे अहुमलक सुबा फेस की ओइना मैते लमखाइदा पांगथोकपा चंबा थौरम अदुदा एमएलए लौरेंबम रामेश्वर मैतेना मखाताना हैंडलूम असी अचौबा इंडस्ट्री अमनी हाइना लौनरिबनी मणिपुरदसु फिसालोंछा तौबुना लमदम की सेमिलोंदा चाउना अचौब मफम अमा पीरगा लाकले कैराव एसगी इयोंग की फी यामना पुथोकपा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगी मनुंगदा अमने ngasi asina ahum suba oina fisabi humpuga tarukta pibane warhaw singi oinasु फेस 9 पिरकनी महाकना मखाताना मतममा मपांदगी पुसिलकपा फी सिजनरंबा अदो ngasi अखोइना साजबा फी सिजनबगी चांग मरु ओइना नुपी सिंगदा हेंगलाकले नुपा सिंगसु खुदै सिजनबगी चांग यामना वांखलाकले मार्केटिंग के ओइनादि प्री ऑर्डर तौरगा साननबा ऑनलाइन ऑर्डर पीबा ओइबना हौजिकी ओइनादि अवाब लेते अदुबो हेना चौथोकपा याननबा लिलोंगी क्यामगै शांतिपुरदा सागलिबा एग्रो मार्केट सेट असिदा पोटफॉर्म चामा यावरी मसिदा हैंडलूम की ओइनासु मफम पिननबा थौरांग तौगनी हाइकी मरोइन अखोई केंद्रगिसी इमाइबेसिंग जे यामना हाइतार अखोई रानी फी गुम साबा फने खुदे मैम साबा हाइतार नुपिसिंग यामना याम चाव इकोनॉमी यामना कंट्रीब्यूशन तौवे मरोइन अखोई केंद्र नुपिसिंग हाइतार अयाम लोइन फी साइ अहांग मतमदा अखोई तार हिंगोन मनामसिंग थागसु फी साबना अयाम जगह ओइबा दुना मणिपुर की मनुंगदा पुथोय हेलुंग की प्रोडक्टसिंग हाइतार अखोई कराव केंद्रसु अमने मखातान अखोई लंगना सिंगबा ते मैम पिने प्रोग्राम जु लै मालेम के ख्वाई इंडस्ट्री हाइतार फिसा लोंसा हेलुम जे योंखम जिमना साबा फिसा कोनजे ख्वाई चौबा इंडस्ट्री हाइनब लै अदु मणिपुर मैम हाइजनिंगबसु यारिङै मिरम सा पोसै महुत्ता इमाइ बेंजन योंखम सा फिरोन सिंग असे नुपा नुपी बोइरो सिनबे हैनबी जिम थमसी पैसा खतम हेलगसो अको इसाना इसा बु मतेंग पांग बोइना सान साजे पोसिंग असे चाव थक पहिरम खति मुक्ता सिनबे हैनबी थमिना साब जिमै थमजगे खोंगमन जोन 5 तगी थिंगुजा मुनिंद्रो अमदी इमुंग मनुंग सिंदुना फ्री मेडिकल कैंप अमा उचे कोन चोंगा बी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोक्रे कैंप अदुदा मेडिसिन सर्जरी पेडियाट्रिक गायनेकोलॉजी ऑप्थाल्मोलॉजी ऑर्थोपेडिक डर्माटोलॉजी डेंटल सिंगबा सिंगदा लेमना अना लायंगी खुदोंग चाबा पीबदा नतना हिदाक लांगथक सिंगसु फंगहनके डॉक्टर अमसुंग मेडिकल स्टाफ क्याना सरुग यादना पांगथोकिबा कैंप अदुक मरी लेनना कैंप अदुबु सेले लांगलिबा सिंगी माइकेदगे हौकिबा इसिंग इचावदुना उचे कोनचोंगा बियाउना अकोइबा मफम सिंगदा इसिंग थुमजिन खिबा अदुगी मतुंगदा लाइनातिना कया संदोरकपदगी कननबा अमसुंग हौजे हौजिक अना आयेग यारोकपा सिंग खरदा ओरेबसु कननबा कानबा कया फंगहननबा पांदमदा कैंप असि पांगथोकपने कैंप अदुदा मियोय क्याना अनाबा सिंग येंगननबा लाखनखिबग लोनना कैंप असिना कानब खरदी पीरगने हाइना फोंदोखी हरिबा वन डे मेडिकल कैंप असिदा मरोइना मिट की ओइबा नुंगाइतबसिंग यागी ओइबा नुंगाइतबसिंग मेडिसिन की ओइबा सर्जरी की ओइबा लोइना गाइनी की ओइबा नुपिंगांगी नुंगाइतबा सिंग हरिबा मेडिकल असिदा कैंप असिदा येंबै खुदोंग चाबा खुदिंमक लोइना फंगनी अदुगा मरोइना पांथोकपगी दुगम पांदमदी अदक मणिपुर पुंबदा जुनगी तांग मंगा तरुक स्वाइदगी सिंग चावखिबा मणिपुर पुंबदा चावखिबा सिंग चाव अदु कोइ लेकाइदसु दुगम सिंग चावगी इफेक्ट फंगमना मरो मोइदना सिंग चावगा मरि लेनना स्किन गी ओइबा नाबसिंग
खुदिंमक अनाब खुदिंमक की कोई येंबई खुदोंचाबसिंग अदु हाइरिबा फ्री मेडिकल कैम्प असिदा खुदोंचाब खुदिंमक लोइना फंगनी नंबोल केंद्रदा मरुएबा लंबी अमा ओइरिबा नंबोल साबल लैकाइदगी कोंखा मखा नावरेम इसोक वाहिंग खुबन अमदि अतोपा मफम कया फाउनरिबा लंबी अमा ओइबते नतना एस कुल्ला वुमेन कॉलेज एल सानोई कॉलेज नंबोल की याम मरुएबा लंबी ओइरिबा सी इसिंग चाउबा अमदि नोंग मरम ओइदुना अकाय तोय पोर्ट होल लैरिबा मफम सिंग असे नंबोल केंद्र के एमएलए थौनाउजम बसंत कुमार के मिदेंग मखादा सेमजिन क्रे नंबोल साबल लैकाई यूथ क्लब एंड लाइब्रेरी नंबोल साबल लैकाई डेवलपमेंट कमिटी अमदि मैरा पाबी सिंग याउना लंबी सेमजिन की बादुदा एमएलए बसंत कुमार ना थारकपा मेचिन सिंग सिजना के थौरंग मरी लेना नंबोल साबल लैकाई यूथ क्लब एंड लाइब्रेरी की सेक्रेटरी साइकोम धनुना नंबोल केंद्र के एमएलए थौनाउजम बसंत कुमार ना नंबोल केंद्र के चौखत थौरांगदा माय ओनसिंदुना लंबी थोंग कया सेमलबसु नोंग नमरम ओइदुना हाइरिबा इसिंग थुमजिन बदा लंबी से कायदुना पोर्टहोल कया लेरकपने क्लब अमदी लैकाई की माइकेदगी एमएलए की पुकनिंग सिंसिंदुना मखा ताना लंबी से यामना मरु ओइबा लंबी अमा ओइबत नतना कॉलेज अनि स्कूल कया की चटफम ओइबना लैकाई की मियामना एमएलए दा समजिन बिननबा हाइरुबदा यारकपा सिगिदमक थागतपा फोंदोखी खुन मरी मंगा फाउदुना चलिबा लंबी से कोई हाना ममांगसु अखोइगी केंद्र सिगी एमएलए ओइबिरिबा कोई साबसंतना कोइलास कयारक हना थारगसु कोई नोंजु पथा मतमदा दुम तत्तना कोई सही खुदिंगी कायबा से हौजिकु ओनसु कोई ऑनरेबल एमएलए की मिंग मखादा कोई कोइना हाइजिरुबा मतमदा कोई ऑनरेबल एमएलए ना हराव हराव याबिरक्तुनो जि लंबी से या मरु ओरिबा आईबीआर रोड कोई नावरेम इशोक अमदी वाइन खुमना सिंगबा सखिबा लंबी से कोई हामबगी ओइना कोई लंबी सेमजबा सिगिदमक्तसु लकाय सिगी क्लब की माइकैदगी थागजबा फोंदोक्तरी हारिबा लंबी से कोई नंबोल कॉलेज अमदी एस के वुमेन कॉलेज हारिबा कॉलेज अनि सिगिसु मरु ओइबा लंबी ओइबनिना कोई सिदैसिदा यामना हेना कोई गाड़ी अचौबना चिंबा अयाम्बा कोई हारिबा लंबी सि मरु ओइना चले अदुना आइगी साइटगी कोई लेकाई क्लब की साइटगी कोइना थमजनिमदि होजिक तौबिरिबा सिदगी हेना ऑनरेबल एमएलए कोइना हाइजरुबदा हेना कमाई तौदना लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दा कोई कमाई तौदना लंबी से फगदगे हाबदो मुक्तंग खनमिना हारगा लंबी सि मतम कुइना सांगना कोई फजबा मवंगदा कोई थंबा यानाबा सेंबिनबगिदमक्ता सुपुनिंग सिंहिंजरी सिंगजमई थोंगाम लैकाइदा लैबा लाइश्रम कुमार जित की युमदंगसी मद्रास स्टूडेंट एलमनी 1980 to 85 वेट्स की हाफ ईयरली मीटिंग अमा प्रेसिडेंट हौरोंबम इबोतोंबिना मरुआइबा मियोय ओइदुना पांगथोखरे थौरम मदु कमरी लेनना प्रेसिडेंट इबोतोंबिना एलमनी असि लमदमसिदा थोरकपा महौसागी खुदोंग थिबदा अमदी अवाना तारबा मियामगी मतेंग पांगनबगिदमक लैबनी एलमनी असिना लमदमसिदा थोरकपा खुदोंग चादबा अमदी अवाना तारबसिंगदा मखा ताना मतेंग पांगनब होनगनी आइखोइना खंगहौद्रबा मतम अदुगी स्टूडेंट सिंगना नौना एलमनी असिदा एनरोल तौबियु हाइरी मद्रास स्टूडेंट एलुमिनी 1990-85 की पांडमदी लेबाक की ओइबा नेचुरल कैलामिटी जियातरा मतेंग पांगबा हाइबसिनी SSA की मखादा चिंखैदा लैबा हराउरौ कॉस्मोपॉलिटन प्राइमरी स्कूल की नौना साबा बिल्डिंग साबा लोइद्रिङैदा कायबा हौरे मरी लैनबा सिंगना मिदेंग संगबियु हाइना खुनराकम SC के MLA गी PWD नोमिनी लौसिंगाम थोइबना फोंदोखरे हराउरौ कॉस्मोपॉलिटन प्राइमरी स्कूल दा पाउमिसिंग उनबदा थोइबना मखा ताकिबदा कुमजा लिसिंगनी कुनगमा थोइदा साबा हौखिबा बिल्डिंग असि साबा लोइबगी मतम हेंदोक्लबसु मपुंग फाना लोइसिनरे साबा लोइसिनरबसु सीलिंग निखाइबा हौरे पिलर खरदी कायबा यावरे टॉयलेट मथक नोंग यूरे थबक पारिबा कॉन्ट्रैक्टर की मथकता मरी लेनबा सिंगना मिदेंग संगबियु हाइखी सिगी थबक से ठिकादार अमगी मखादा सब कंटेक्ट ओइना अहैबम प्रोजेंडो सिंहा हाइबा वाइटुंदगी वार्ड मेंबर ओइ हाइरिबा नुपासिना सब कंटेक्ट तौरगा सुबु थबकने बिल्डिंग से अदुगी मतिक क्वालिटी मेंटेन तौदना साबा लैरिबा मनुंगी सेलिंग मयाम जे कोई लोइनमक सुम जारक्तना सिनबनी हौजिक लैरिबा मांगोल की सिलिंग जिजु अखोगी सुम चारे दे पिलर जिजु अखोगी खोइदिंग खोइद्रांग अहुम थोंगना स्टेप अहुम थोंगना नि टेन गरबसिदा मोइना फार्मर सारा हाइरिबजे अदुना सिगुमलबा स्कूल असि सिगी फंडिंग जी अखोगी SSA हाइबा अदुगुमलबा एजुकेशन डिपार्टमेंट की फंडिंग दगी साबनी फंड खरा ममांग थादोखिबा लैरगजु असिगुमलबा फंडसिंग असे मतुंग तारकपा फंडसिंग असे गवर्नमेंटना फजना मसि येंगजलगा मसि कैनो तौदब तारगदी असिगुमलबा स्कूल से कितन क्वालिटी मेंटेन तौनो सानानबगिदमक्ता लेमहौरिबा फंडसिंग अदिसे थिंजनबियु
ngasi tof nauria maitai leima village level federation sinduna self help group members singi oiba back to school gi program ama alpha and omega school porompat second road leibada pangthokre BLA sina konba area dagi self help group member chani henbana sarugya ki ba thoromadu da tof nauria administrative committee ki jeep ZP member T Foni amadi former upadhyakshya Imphal East Jilla Parishad Khetri Tama Devi na athoiba mithungnen sing oina sarugya ke thorongamari lenana Khetri Tama Devi na thoramasi MSRLM ki pilot project amane masina nupida ahenba matik mayai pinanaba PRI singa community based organization singa hena phaba mari thananaba gender justice prognanaba nupi singna haksang fana na de yektana leinanaba aphaba sinjak naba honaba tangai phadaba sing asige class asida khang hairaba VLF ki cadre singna takpi tambigani haike Kamjong district headquarter dagi kilometer kuntraga mangarom chalaga Indo Myanmar border pillar 102 mayada Manipur gi sarukta laiba Humain Thana da Kherongrong Kemta Myanmar refugees chahumga yankhai rom changjafam loduna leiri hairi ISTV news ki ukrul gi correspondent nama famadu ki translator amagi mateng loduna refugees sing aduga wari sanabada makoi sing adu Myanmar gi Thanan Omjia amadi Sofaya dagini hairi makoi da flu amadi unsagi laina gi yauna atai anaba kya gi khudong chadaba mayok na bana medical check up tawbugi tangai fadaba sing leiri hairi Kamjong district administration na medical service ki akhanaba sing di fangali hairi amromda mafamadu da thaknanaba ising ningthina fangdabadagi khudong chadaba kaya su mayok na re hairi makoi ayamba Myanmar da choba irang lakpadagi ingsog lising ani ga kungo humdoi dagi mafam adu da changjafam loduna leirakibani hairi United Nations ki headquarter Australia ki Vienna da Global AI Summit ama pangthokre summit adu da Cube 10 Technologies Private Limited ki Managing Director Hawbam Joyrem basu sarugya ke Summit adu ki matang da Hawbam Joyrem bana country charm henbada ki lakpa mihut singna summit adu da sarugya duna AI ki matang da kupna khanane na ki haina phongdorakli masina developed urban countries singasina developing countries sings the karama makhagi impose or pe abagi akibele bagi habna singba singadu akoi kumna naina bani low ke decision sing asi Bangkok ta mu review tawrakanda ngasa government adagidi AI gi ethical committees adagidi startups investors ma'am pull kanda karamaini AI sing si effectively use tawgadagi habagi adugumba discussion and challenges ma'am do porakanda resolution mo adopt tawrakanda United Nations na adopt tawnabagi adugumba pandam da pangthokpa event amani Konthokjam Assembly Constituency ki Chingkhong Chingya da low uriba lomi singna thengnoriba awabada sarugya duna ngase Manipur Pradesh Congress Committee Kisan gi chairman Laishram Nandona haktheng na chatuna yengsin baka loinana lomi ima ivel singna low lingba du da mahaksu sarugya khre hairi lomi singi punsibo awangba thakta ikai khumnaba utuna low lingba da sarugya khibani hairi Lions International District 322 di gi makha da laiba Lions Club of Imphal Global gi anoba board of directors ki installation ceremony gi thoram Imphal East ki hangang da laiba Marging Polo Complex ki Marging Cafe da pangthokre thoramadu da Lions Club District 322 di gi immediate past District Governor Lion TS Keso PMJF yauna miyoi kyana sarugya ke thoramasi gi ahubada maleng da ingtakpa purakna nabagi damak sarugya ke ba Lions Club ki member singna minute ama tumina leftuna ishwar gi mafam da thauni ke Lionistic year 2025-2026 asida nauna club asida yawa club BOD amadi member singbu masak takpa amadi angamba thakta Lionism gi liklam matung ina nation asigi amadi iramdam asigi yaifana naba thabak thoram sing tauna naba wasak lawbagi thoram pangthokhe Kanglon kaina sing laiba kotuna puramba 407 Tata gari ahum Kaksing Forest Range ki staff singna fagat kre gari ahum adudi MN01 AA 4929 MN01 AA 4931 amana number yaudi hairi Forest Department dagi fongba powers ki matung ina hana dagi hauna sangsilakpa drive ki matung ina Thoubal District Division की DFO LGC की मिरेंग मखादा कक्सिंग फॉरेस्ट रेंज की फॉरेस्ट ऑफिसर सुंदर हुइड्रोम अमदे पलेन की
Bid officer Namarakpam Bikramjitna Lusingba Kaksing Range ki team amana koina chatuna yengsalingai manungda Kaksing Range ki office mamangda fauduna lakpadagi gari ahum adu fagatkhibani haire fagalaba gari sing asigi driver singna phongdorokpagi matung ina makoina leibak sing asi range office ki mamang khoibu khangsimgi area dagi kotlaga purakpane haire kanglon kaina sing leibak kotuna puba yade haiba Manipur High Court ki athingba leina leibak kotlamba asi yamna laibak thibani makhatana adumak athingbagi mayokta chathaduna kotlamba thengnarabadi logi matung ina gari fauba malakpa yai haina Forest Department ki official amana phongdorakle. Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Nisagi Mayokta Satrakba campaign ki sarka moina amasung Manipur Khunaida Nisana Piba Saitheng Singbu Pakthok Chokthokna Wakhal Khantaminanabagi sarukama oina Kadana Sinduna Nomugi Oba Awareness Program ama Khongman Zone 5 Community Hall da Pangthokre Kadagi Secretary General Takhelamam Gitchandra Maitena Hausiki Matamda Maira Paibi Singyas Mapangal Sonthabagum Taure Masi Apaba Khudam Nate Maira Paibi Laibana Nisha Saba Khara Khajiktang Oirabasu Hanthan Bangamlibani Ima Singna Maira Paibi Thoktuna Naha Singasibu Nisha Sariba Singasi Aikhoigi Tungi Mirol Singi Khalaga Tangai Fadana Thingba ma Change Nisa Thingbagi Khongjang Ima Maira Paibi Singi Marakta politics yausilakbana maram oiraga thamoi sengna thabak pangthokpa ngamdre aikoina tangai fadaba aikoigi vote adukhak thadabagi mahutta aigi haiduna songthorakpana maram oiraga miyamna nisa thingbagi thabak thoramda thajadaba ama oina uhalle haiki Haukiba July Tareta Langol the Labor Siza Hospital gi ICU da Masagi Anaba Manamaram Oiduna Oza P Sonamanina Laikidabada Kokomina Thadrok Pacherol Amada Awaba Fongdurakli Laikidraba Oza P Sonamanina Matamamada Nagaland State ta posting Laiduna IPS officer Ama Oiduna Nagaland Miam gi Chawna Mateng Panglambata Natana retired Chalabamatungda political commentator Oina Manipur gi media Amadi national media Singda Manipur Miam gi Kanaba topic Kayada discussion Yauduna Miam gi Pukning Loksing Oiba Wafam Kayama Lambata Natana, Mahakna Hinglingai Sagal Lamba Wakalon Kaya Sing Adubo, Ngasigi Mirol na Tamnapam Amade Singtanafam, Oihoragani, Ozasin Lakidabada, Manipur Miamgi, Mankatpa, Ngamlaroidaba Award Pa Amadi, Lehoragani, Tangwaban Hizam Dewan Laikai the Laiba, Chahi Humputra Humdoi Suraba Oza P Sonamanina, Mahaki Loina B, Machanupi Ani Amadi Machanupa Ama Tamlami, Ozana Manung Matam Chadan Lakidabada, Manipur Miam Amade, Imung Manung Tengna Horiba Awabadasu, Coordination Committee on Manipur Integrity Kokomina Sarugyari Hairi. Housing Pogam Rectan at break amatang luxury. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohali pumna magsibu kudakta phanba ngamlaba Kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon cup syrup thakpiu Kapidon cup syrup Offer Canberra Industries Thamabun Mesnam Lekai opposite DM College the Labana July Taramati de Kunanga for Yam Chorba offer on Pizari Madudi school bag and Labada bag and half chicken Yamadi bag Malay 20% off Pizari Miamasi and Kangaraba can back to school college seminar workshop sports airbag traveling bag rank on a Chimbaluina Pambigani Luina schools in the Oiba upon my uniform Supambigani Amasung uniform Kurimaki Apam design the customized Todana order to Yagani Honglagli Bapunsigi Lambisida Araiba Chaba Yabama Kaisa Shinari Adon hidak langthak kayam sadaba yarakte sasil liba singduna adom gi liver da kayam sokhali khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghal lakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Admission open Sanalistry tutorial Thangmaban DMC Road Center Asig second foundation course class 10 Boseb Amadi class 9 and 10 CBSE Lagli Bazula ki Tangkut Manga Irai Nimitag Hauseragani SSLC exam 2022 2023 2024 Amadi 2025 ki result ta position holder kaya ama CGPA 910 Hawagi Manungda student kaya ama Putok sa crack unit wise test mock test study materials recreational activities boys and girls ki hostel loidana band service ki kudong saba supizari Chahini Fuhena Babina Haiba Maming Asina Anala Yengilamda Thazaba quality leiba amadi cheksin na honabagi kudam oiduna lakli diagnostic tagi horaga multi speciality hospital amadi cancer care fawbada babina na mangzil thaduna lakli hojika muk makhata na changsilaktuna mayamgi mafam da kodol tamjari Babina Institute of Nursing Manipur Nursing Council nasu recognize tawraba matam gachunarba classroom advanced lab sing leijeri Babina Multi Specialty Hospital amadi AOI Babina Specialty Hospital da clinical training fangbiyo expert faculty nupa nupi ki tokhai hostel
ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯗꯅ Babina Hospital amadi khongbu oiriba institute sing da thabak tawbagi khudong chaba su pizari. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯁꯤꯠ 90 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ Babina Institute of Nursing, nurturing care, inspiring growth. Sajiwa Zel Road Khabaisoi Imphal East Break matungda mayaba mukahana taram nokchari loinana makhataba pau pizari Livestream Samarendra Birth Centenary Celebration Committee na sinduna laiwek kraba saknai raba aiba Livestream Samarendra ge chahi ama chofna sathagadaba chahi chama suba mapok kumon haudopu gi thoram Manipur Press Club ta pangthokre thoram aduda Manipuri Sahitya Parishad Assam gi President Dr. Furit Sabam Biramani Sahitya Academy Awardee Yumlembam Ibomcha Manipur University School of Humanities ki former Dean Professor Polem Nabachandra amade Sahitya gi lamda thabak toriba Manipur gi mapanda gi miyoi kya so sarugya ke sargada awaba masung nungai ba haina mingthon ba sobener phongke amade ai bagi khangalaba sareng sing tongan miyoi singna pathoke Livestream Samarendra gi chama suba mapok kumon gamari lainana Manipur Sahitya Parishad Assam gi President Dr. Furit Sabam Biramani na ngasigi naha singda maraibak ning bagi thauna adu ozana khudol tambiramba thabak singda piri haike Assam da maitai mek official oina sakhangkiba amadi takpi tambiba haukiba loinana Manipur Sahitya amasung mayek sakhodhana na bakhona bada Manipur lengak nasu Assam amadi Tripura da choina khundariba Manipuri singi senthang khara pibiba yabra haiba apamba phongdoke mahakna makhatana Assamda Bengali shingi loan mayek amasung Sahitya gi lamda chakhorhanana ba Bengal government na hona bibugum naga hairaga Nagaland sakhangliba sigumna Assam amasung Tripura da khundariba maitai singi su hena mari fagadhanana ba Manipuri lengak na senthang khara hafhaningbagi apamba phongdoke Hojik lairiba phibam sida leigidraba ningsing mak thoktraba kabi sing amuk ningsing basisu yamna khoigi matam sigi oina akhoigi naharol singda khangde maribak ningwi matang da khangde makoi singna piramba thauna lingjel ulamba lambi singdo khanabada khoida achau lambi ema oi aiba sidi imaleba pusu am nungsijaba manipur gi achau bu ihu kaya da su masamak na sarugi akiba miyoi amane maramaduna maram oraga mkhoina Wajasina piramba khoigi utpiramba tungam chatki naharol sigi damakta thauna laigadabani nokna khoigi kanogi phibam sing se mayok nagadabani haiba message to madum ojagi message to khoina naharol singna su inba yabra haibse thamjani Project Zina World Environment Day 2025 observation gi makha satharakpa campaign gi sarukama oina NCC Unit Manipur College ka khusam naduna amade Imphal Municipal Corporation asu mateng pangduna stop depollution be part of the solution haiba slogan puba and plastic pollution campaign amadi awareness pangthokre wahengbam laikai degi kaisampat fawbugi nambul turel mapal paring da paisinduna leiramba plastic ki oiba polam sing amadi tongan ba seasonable loiraba fata haudi kaya sengdokre lunan ba amade asengba nungshit fangba lamdam mama thamlamna na ba khona minasi kaitharuraba mahusagi fazab singa si semgat minerasi natrabadi tungi mirol nai khoibu thina ngang na hogani haina project z gi maiki digi fongdorakli malemda manipur gi laimaida plastic ki polam singna thogan ba pollution na maram oirakanda mahusagi environment gi saptam da akai ba piba amadi masina thogal ko pollution na khoi mioi bana holiba source sing si da yauksan kiduna tongan ba changi kaya singda sandu kiduna laina lecture kaya sandorpa asidagi kharata sungakthokpa ngamnaba haiduna project na campaign sing asi makha tana chathajarakpani Imphal sigi nakan da cheliba tutorial sing gi phibam yamna sokchilappa amadi nakan oyata uriba phattaba sing lambi da chatpa matamda chatpa ngamaktaba tongan ba manam sing chelakpa masi yamna khudong chadaba amadi khudong thiningai oiba machak singni maram asina ai na isana sizinariba polam sing langthokpagi amadi karai da sizinagada recycle tawba yanabagi mawongda isana wakhal taminasi isana thodang lawminasi Lakliba haikru hidongbagi thauram Sagolwan Bijoy Govinda Thangapata Hiang Tanabagi Thauram Chahi Khudingi Pangthoktuna Lakliba Sigi Yenglaga Arambaina Ngarangdagi Hauna Sagolwan Bijoy Govinda Thanga Part Sengbagi Thabak Chathari Aramba Unit 48 Aramba Unit 45 Amadi Unit 18 gi Apunba Tengoloi Singna Sathariba Thangapa Sengdokpa Sigi Matangda Aramba Tengol Unit 48 Sagolban gi Tengol Amana Leibak Miyam gi Khalaga Thabagasi Pangthokpani Leibak Miyam gi Damakta Thorakliba Arambaina Tawakpa Thabak Thoram Singda Miyamna Sumating Pangbiyo Haiki Tasengna lai gi tingi tharu ju oibanina haiku hidong ji kitang aisele aduna akoi imalai pak iram dam si kanna bai damakta
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯠ ꯏꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖ ꯑꯣꯏꯊ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯇꯨ ꯏꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯨꯠꯇꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨ ꯅꯆꯥ ꯅꯅꯥꯎꯅꯦ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯍꯩꯀꯣ ꯍꯤꯗꯣꯡꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ Differently able persons singna matam chupada thauna leina wakhalda ehagasi differently able person ne haibasi kauthok aina pamjaba lambi duda pungning changna honagadabani haina Youth Affairs and Sports ki director Dr. Mayangbam Bhetona phongdokre wafam asingasi September tang amadagi tara fawba Madhya Pradesh ki Gwalior da pangthokadaba mapan suba National Wheelchair Basketball Championship 2025 ta saruk yagadaba Manipur gi players singi numit mangani ki oiba non residential wheelchair basketball coaching camp hongdokwi tharamda phongdokibani wheelchair basketball Association Manipur na Sinduna Singzamai How Ground Basketball Ground Pangthokpa Thoramadu da Youth Affairs and Sports ki Director Dr. Mayangbam Beto State Commissioner for Person with Differently Disability ge W Birahari State Platform for Person with Disability ge Advisor Dr. Sapam Jasobanta Amadi CYLC Club How Ground ge President Konjengbam Chingkhai Loinana Maira Pabi Singsu Sarugyaki Director Beto na Disability Haiba Wahayasi Lokthokre Isa Nasu Disability Haibasi Aikogi Wakaldagi Koktoksi Disability Asi Mi Kudimakta Amanatroka Amadi Adumaki Yawangaktani Lamdamasigi Differently Able Persons Singi Oiba Paralympic Tournament Kumba Sinbayam Darkar Oi Masi Pangtokna Bahonabada Mahaki Maiki Degisu Mateng Pangzage National Sports Policy Dasu Yaudana Lairaba Kayasi Lairabani na Manipurgi Wheelchair Basketball Players Singisu Taubaya Basing Pang na Bahona Bagaloina November Thanatroga December da Paralympic Tournament Amasin Nabatausi Loina Tournament Setkadabasing Matam Chana Pau PBU player Masing Mangjona Yaski Maiki Degi Pang Bayabasing Tournament Chatunga Mamangda PBYana Naba proposal Tagachage Aiko Isai Sana Sotana Leba Matauta de Society Sida Iko Susaruk Yari Habasi Sautokna Hingadabani Paralympic Asi Lamdamasi the Ever Yamna Oibana donation Singba Taubugi Chang name Libasi Fazana Kanghan Batai Lamdamasida Apabagi di Mateng Pang about what loy haiki Disabled with the eyes disabled in a different way. Other than locomotion, the eyesight, the hearing, the speech, articulation, the natragana, mentally different able of the eye. Other than disability, however, say a koi mayams, look no yarning of plus koi shana shase, disabled in a logo say, was it talk from the galley. Life says the koi new when he mutum, the disabled was a gam, didn't like never. Mang the links live no ma'am say, she coaching caves in Loracanda, India came the Yorkanda, hang, character state laurel procado, future Atani. Aduna Ishana is disabled, they have to do. She was two a city. Other Kumalam Park Sports Complex facilities could say, sporting calendar, leisure to Adu Yaganda, different level persons in Yaganda, Paralympics, Special Olympics, Sinda, Karihata, Lonisina, I have to be. State Commissioner for Person with Disability W Birahari na differently able oiraba angang sing ase mama mapa oiba sing na yum da fazinduna thambagi matam natre makoisu sports amadi education da mapung fana sarugya handuna ngasi lamdamasi da differently able person singe maraktagi IAS MCS falguna lamdamasi ge choba paiba kaya ama leirabani sports ta sungasi de Paralympic ta medal kaya lawangam lakle aduna aphaba angang ohenba yaba sing lairik tamba thabiu sports leiriba singasi da su sarugya handuna mai pakpa mioi amamam ohensi haiki mental illness highway, mental retarded kind of voice, intellectual disability highway, disabled why see Navayadre, Hoyi, Matungina. Manipur persons with disabilities, 11 Saski Matungina, Ishing Yakani Pankare Henley, as Hoichai Hopu, Helaba, persons with disability, Pamu, Yatadam Lerba, Maya Mamagale, the Manipur, Kulabna, Portada, Manipur, Lak, Amagimatakta, PWC. Lady Burkan says, Mama passing persons with disability, putting the Yum the Tamjalaga Angagi, Mang of Yumasa, a quick direct of Hindi, quick direct of Mahigado, quick made the puzzle laga, Tamjan Biramina, Mark Shadow, among the Pirum, hiding body, quick Yum the puzzle, Tabigano, Aduna Angang, Putoga, like the Manji of how Mimo and she, a sea a filling.
ngasi Imphal East ki lamlai kendra gi manung chana lairiba Smart Modern School Nongadada first lamlai kendra Suri Iboyaima Memorial Rhymes Competition ama pangthokre ngasi gi rhymes competition adu da Naurem Prem Piari retired Principal of Ibotonsna Higher Secondary School Achoibam Ivesna Chief Managing Director of Smart Modern School Nongada Tongbram Joymati Principal of Smart Modern School Nongadana Athoiba Mithunglen oina sarugya khe ngasi gi Rhymes competition aduda tongan ba category ani thokna khaidok tuna punba mahiroi kunthra ga marina sarugya ke makong mathang taraba sing da su mana yen thok tuna mahiroi sing bu pongning thoga ke ngasi gi rhymes competition aduda Smart Modern School gi principal Tongbram Joymati na housing Manipur amadi lamlai maikerom da tongan ba competition ke abadi pangthokli adubu ai khoina ujabada rhymes competition gumbadi pangthokpa kaya udabadagi school asina anoba thoram ama oina harokliba tungi yumbi orakadoriba mahiroi singna miyam gi mamangda thokpa amadi akiba laitana wangang batambiba amasung akiba laitana tongan ba competition kharada sarugya bada encourage tauna nabagidamak asigumba thoramasi pangthokpani haike anamana rhyme competition se state sida haigadra akogi somnagangi sai mai gai da haigadra ko amka pangthokpa se udaba aduna akogi oina anoba amoina competition mayam ama leigre drawing competition math competition science mayam ama leba tobotobu apikpa angang sing sidagi root tagi horaga moibu stage ta ka ba confident leba then pronunciation chumba sigumba sing sida focus tawraga akoina ngasi competition ase pangthok saban oi category ani thongna khaidok sei bako category ahan ba category da play group ka pre nursery ga thamjabani aduga ani suba category da na nursery and pre thamjabani Amromda Smart Modern School gi founder amasu oiriba Dr. Achoibam Gyananna hauze aikhoi gi Manipur manungda khwaidagi sothaba Kendra ama hairagadi aikhoi lamlai kendra sisu amani kendra sida first class graduate officer MCS officer IPS officer SO engineer na chingba amata laitaba amadi maikaya somda mafalam di chanuriba school gi education system aduga aikhoi gi maikaya somda lariba school sing asiga yengnabada aduki mati khenaba kaya si leiba amadi afaba chawkhatpa kunai ama oina na bahona bada haurakliba mahiroi sing ase makhong sengna sembiba ama changi madugi khalaga maikaya somgi afaba chawkhatpa mahiroi sing puthokna na bakhanjaduna masagi yum inkhol yonthok स्कूल से लिंखटपनी हाइके तुमसुजब मैम से अखोई करी डॉक्टर हाई येगदि अखोई फ्यूचर हाइतारे अखोई इसाई सुजिंग जी फगना बतन अदुना अखोई प्योर इन्वेस्टमेंट हाई गदai यो खनदि आगां जे इन्वेस्ट तौयु आगां जे मटिक साबो अखोई इसाई लेजबगा असु अखोई बगरोजी कथोपिरगा मोय फ्यूचर ब्राइट रोजता कथोपियो हाजनी अदुना अखोई स्कूल जी मिंजु खना फ्यूचर इज हियर ना थोजे जे अखोई आगां बथाकता आगां जे till last bit khode ai ni anga ji tai ka thokya na kan school ni kase no Manipur Dramatic Union Sinduna Ministry of Culture Government of India ge North Central Zone Cultural Center NCZCC gi mireng makhada numit mangani chupna chatharakpa mapan suba All Manipur Folk Drama Festival 2025 lotion bagi thoram ngasi ya school police lenda leiba MDU gi auditorium hall da pangthokre thoram aduda Manipur State Kala Academy Imphal gi secretary Sunanda Thokchom MDU gi president Kesoram Sorai Sem amadi Roop Mahal Theatre gi Imphal gi vice chairman Loitongbam Brajamohan Singna mathang sina chief guest president amadi guest of honor oina sarugya ke chief guest oina sarugya ke ba Sunanda Thokchom na haikibada ngalingai matamdagi lamdam asigi chana lonchat kaya folk play oina pangthoktuna lakpada pukningda apenba poi MDU na folk drama festival sinbagi wangbada atop drama gi sangathan singna su festival silhan inbugi apamba fongdoke masida academic ki maikei da su kari mateng pangba yabage haibadu khanarage haike ngasi festival ocean bagi saruka mo oina thani leima sanabamna lamjing lamtakpa khenzolangi artist singna sanaba pidonu play utke Korean Cultural Center India KCCI na sinduna ngarang Delhi da pangthokiba All India K-pop Contest 2025 da grand finale da Manipur dagi Pranam Rita Mongjam na second runner up takre mahak DM College campus thangmai bandagi Lashram Nandini amadi Let Mongjam Pratap ki machanupane contest asigi grand finale da sarugyana nabagi damak tongan ba city sing da pangthokiba regional round da Kohima regional round dance category da winner oiduna Delhi da pangthokpa grand finale da
Pranam Rita Mongjumna Saruk Yarakpani. Friendly Environmental Warriors Few Juribamna Asangba Malem Ama Ohelase Haibagi Pandamda Juribam District Badminton Association JIDVA na Kusham Naduna Mass Tree Plantation Program Pangthokre Chahesigi Oina left and Chatharakpa Mass Tree Plantation ki Sarugama Oina Uchara Chamgarom Thakre. Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentists ISPPD ki makhada Thoubal amadi Kaksing District ki Child Care Institution singi oiba Mega Free Health Camp ama Morning Star Children Home for Voice Kerek tangase pangthokre Department of Pediatric and Preventive Dentistry Dental College RIMS Imphal District Child Protection Kaksing Social Welfare Department amadi District Administration Kaksing na puna sinduna pangthokibani NHI Muskan 2025 ki Sarugama oina pangthokiba Mega Free Health Camp aduda District Child Protection Officer Kakching Gaju Rajkumari, District Child Protection Officer Thoubal S Rubindro Thoubal amadi Kakching District Child Protection Unit ki staff sing Sarugya ki bagaloina RIMS ki Assistant Professor RK Sardana Luchingba Dr Singna Thoubal amadi Kakching District ki tongan ba Children Home sing diki lakpa angang chani ge yangkai laing dona hidak langthak sing su lemna phangan ki treatment di akoina agi checkup screening do tawzaramaga magi makhata ba treatment darkar already akoi rimsa dum treatment di free da tawbiga do ribani akoi gi toothbrushing techniques se properly toothbrushing technique ki awareness lecture ama supiri adagi akoi gi proper hand wash kutsa hambase sigi so awareness piri aduga akoi gi menstrual health nupi macha singi oiba menstrual health and hygiene gi matang da su awareness piri CWEFs Manipur na sinduna Waikomani Girls College Thawal gi conference hall da pangthukpa thoram amada CWEFs ki mana fanglakraba member ahumbo harau tayamna opagi thoram ama CWEFs ki member nahakpam Birena iba manglaba lamdam haina mingthon ba lairik fongbagi thoram ama pangthokre Thoramaduda Manipuri Language Advisory Board ki convener oiramba Nomaithem Kiran Kumar CWEFs ki president Joy Kumar Luwangna Thoramapu oina sarugya ki Thoramaduda taramna okiba sahiti gi lamda tongan ba mana fanglakraba sing adudi Patriotic Writers Forum Manipur na piba Dr. Thiam Suresh Literary Award amadi Naharol Sahitya Premi Imphal na piba Writer of the Year Lifetime Achievement Award 2025 fanglakraba Moirangthem Rajendra Yauna mioi marini mahaki drama gi lairik tasu Sardar gi damak ayekpam Sam Sundar da sel gi mana fanglakraba mioi sing da citation amadi achamba khudol tamduna harau tamna okay Mitok Miam Khandok Laba Matungda Makoibu Masamasagi Lamda Halan Kraba Matungda Census Tauba Amade Delimitation Tauba Fagani Haina Hanagi UNLF ki Chairman Ningthemsa Sanayai Mananga se Patriots Day Observation Committee Manipurna Kakwa Laishram Selung Balaikai Dalaiba KYC Community Holda Patriotic Poem Recitation Competition ki Thoram da High Grade Organizing Committee of Patriotic Poem Recitation Committee na Sinduna Pangthokiba Thoramaduda tongan ba school kayadagi lakpa mahiroi cham romna sarugya ke Laibak ning bada yumfam oiba sereng thibagi changdamnaba duda class 3 dagi class 5 bada mahiroi nimfugu nipan class 6 dagi na class 8 bagi mahiroi taraga mathoi amadi class 9 dagi class 12 budana mahiroi kuntraga marina sarugya ke Ningthemsa Sanayai mana makhatana mitof khando haudana census pangthoklabadi lamdamasida homin kaminarakpa yelhomi kaya masagi laivakta minority oi masagi maraibak asida minority oigani lawfam thokba thabak mayam lawhodana census tauction kiba thoklabadi Manipur miyamna yafam thokte Manipur gi miyam gi mihut singasi miyam gi apamba yenglaga thabak tawba matam oire haike Manipur democracy failure which is more responsible and Miami million target from Miam shoe voters in shoe they are responsible more responsible or madam the I could give me target for the Nataka Pagadiga Madam to the lepo with the laptop they influence my own what Piva Aduga Lunana Langak the labor and Melising shoe Makoi sing a sea democracy electoral leaders sing the Moy democracy in labor
시스템 세스다 뭐거의 마사나 데모크라틱이나 펑션 동남아기 스페이스도 레이트브라 하이브스 고신 동네가 아이디 마니푸리 데모크라시에 숨 잡슬락브라 아도 film 내보이디야 거의 생각이 assembly 가르 MLSing나 데모크라시 잡슬락바 데모크라시 오락다보다 리지스트 범 퇴바 데모크라틱 voice 조금 퇴바 마담도다 어디 토하면 마담도다 데모크라시에 아싱고 데모크라시가 남네바 Patriots Day Observation Committee Manipur ki Vice President W Amuchong Maitai na aikhoi gi haugalakliba mahairoi sing asida maraibak maramdam nungsiba wakhalon puraknanaba amadi aikhoi gi ipai puna thambiramba iraibak karino haiba khangnanaba pandamda pangthokpa thoramni haiki Thoubal District ki manung chana laiba lamding laikai manga lamding Nasikhong lamding Cherapur lamding Khumanthem laikai lamding Elangbam laikai amadi lamding Mamang Laisram laikai ge chahi humfu gi mathakta leiraba miyoi singi oiba Senior Citizen Forum lamding Thoubal District Manipur Koba Forum ama semkre Konjengbom Siambu President L Subhasandrabu Secretary amadi T Sarachandra Sarmabu Treasurer punna member Taraga Mathoine Saba Executive Member Sing Khankre ngasi lamding Ikof Ningthau Laibung da pangthokpa paugi mifamda nauna khalaba forum asigi Secretary L Subhasandrana sahi am salalagaba hil singa sina thengnarakpa kaya adu haurakliba tungi mirol gi naha singa sida share tawduna naha singbu afaba lambida chalhanbada ngamnanaba amadi ahal oiraba sing asi punna tasinduna laibaki amadi laikai yai nanabagidambak kari kari tobi abage habadu pangthok nanabagidambak forum asi sembani haiki Senior Citizen Forum lamding Thoubal District Manipur haiba forum amanga sidagi ekoi miyam da masak takjare koi wakalondi tekai manga sida leiriba chahi humpu gi matak leiriba senior citizen singa sina tungdana kadaba mirol singda punsigi sang labla mida thengnarakpa wakalon sing thongaling jen sing punamak sing du tungi mirol da pawdamna ba amasung halurba sing tasin khomjilaga leibaki damakta lekai gi damakta kari tawbu yagadagi kari kari tawsigi haibagi tana tikna bagi damakta amasung lekai sir thokpa thawdo wa thok leibak ta thokpa thawdo wa thok punamakta senior citizen na chawu thawang lominagani haibo sakka lonana asi emit asina miyam na sak takjari All Manipur Cinematographer Association AMC ANA Sinduna Nauna Film Forum Manipur gi Mikhalda Mai Paktuna 2025 tagina 2028 fawgi nauna thaupuba yauraba AMCA gi Mihut Singh okpugi thorama mangasi Naurem Thom Radha Mohan Mandapta pangthokre AMCA gi Mihut oina Film Forum Manipur da thaupuraba sing adudi Film Forum Manipur gi Vice Chairman number 1 L Surjit Kanta BB Surjit Secretary Kangabam Ronel Maitei Joint Secretary number 2 Film Forum Manipur Yumnam Imo Ahumbu Okpagi Thoramaduda AMCA gi President L Radhamon Sharma AMCA gi Secretary Haikrujam Naucha amadi AMCA gi members singna sarugyake Film Forum Manipur gi Vice Chairman Hana Leram Liva Film Forum Manipur gi Fibam adudagi top kharadi tauragani Hana Leriba rules asi yamnadi fajaba adubu mapung phana implement tauramdaba kayasi handakti ningthina rules sing asi ngakna chathananaba yamna transparency leina thabak tawgani Film Festival Hana mamang tauramba sing amuk taunanaba honabaga loinana thabak thauram punumak lingzen manana tauminarabadi soidana mai pakani haiki Nagi film forum purumi office biara singdagi hanung da karimba top kharadi koi tawbung ngamgini ne khali ada koi side gi su tawge no silepe hang film forum gi le me rules sing sia tu phajai adu implement tawung da hai dai azu rules to follow tawung da rule da dia bazan leiba koi yai pa tawni tawdagi mamang da title sta tawgadam ni banner sta tawgadam ni ka haga tawrum da ba film number pura loiraganda title sa tawge lakpa editor khande any kudum se masa camera cinematography cameraman khande masa guild member oigada bani leibu mayam se hekta leiram da bati yoba khotba adum problem am thoe bhana gi mamang gi tuna yam phate kote haibi wana to akoi gi tam sidi yam neat and clean yam badala degi film gi kai development kai to ya ba kadai di kai to ya kari fan lo ya adu film producer ya isin kanano producer na tabai isin kanano moi de kari ko grand bi ya film forum na thai tawba film forum matanda na film festival taw gitre adu magadu kamain to ya AMCA gi President L Radhamon Sharma AMCA gi member oiram badagi ngasi Film Forum Manipur da Mikhal Mai Paktuna Thaupuraba singna thabak fazan tobiu meeting yaudena mamang da che lakpagi fibam adudi lehen khumsi AMCA gi yenglaga thabak tobiganu rule da lairiba sing thabak tobiu pumnamaki afaba oiduna afaba film kaya puthokpa ngamba Film Forum gi tam ama ohensi haiki koi members sing sakni basing je
फजना थबक वर्क तौनब फजना तौहनिंगी हई मीटिंग लाक्ति है ची थारपुदु इकाइजे अदुम तंदी तौदनब अखोइगी सपीरिबसिंगना तौहनिंगी अदुगा साइ अहाम अखोइ रोनेन हाइगिबा चिन्ना हाइबा नतबा चेन ओइना कनो तौबियो हाइबदो अंकागी ओइनदी ममांग चेसि याम इग्रे थबक ओइना तौबिरक्तबि वानि फिल्म फुरमना कोइ तोगी मु इग्रे सेन हाइबको ची इबुदु चेसु इजेरके इरेबसे दुगी मकुन नुगापिना थबक तौबिरो मदुमा हाइजिनिंगी फोरमदा चप्पीरिबसिंग हाइनिंगी से सेनाबदा खोइगी अका माइ यंगदा थबक तौबियो हाइबनते रूल द लेइबा थबक तौबियो कोई अंकागी मी मैम चले हरगा अंकागी अत खल्लगा थबक तौबियो अखोइना हाइगी याबियो खोपियो हाइबदी अखोइगी द लेइते अदुना मदुगी कनुदी रूल द लेइबा फोटोबी रूल द थबक तौबिरो Super Master Games and Sports Federation Sinduna Handak Himachal Pradesh ta pangthokiba 7th National Master Games 2025 ta saruk yaruba All Manipur Hockey United Club Hockey Legend ge Sanaroi Singh the certificate yanthopagi thoram Uchekon Youth Athletic Club ta pangthokre thoram adu da saruk yaruba Sanaroi Singh da Presidium member Singh na certificate Singh yanthoke thoram adu kamari leinana All Manipur Hockey United Club Hockey Legend gi President S Ratanna wafum kya phongdoke हॉकी है मसाना से तमना तमना पूरा मुटपदी नत्रगसु मुथबगी टाइप लाबा करिगिनो है मतमदा हौजिक लेहिबा प्लेयर सिंगदा अवाबा मायोकनरकपा सिंग समना हैबदा अखोइगे सेलेक्शन जी सब जूनियर जूनियर सीनियर खलकपा मतमदा मपालमदा चटनबदा मसादगी पॉकेटगी पैसा पुथोगा पार्टिसिपेट तौबगी मौंगदा लाबा हादि एसोसिएशन जी मणिपुर चयेनबा लेइबा लेइबजिना हॉकी इंडिया की साइडगी खुदोंचाबदु फंगदबा अदगी गवर्नमेंट साइड जो हाइब खुदोंचाबसी फंगदबसिंग असिना मरम ओरगा प्लेयर सिंग क्लब सिंग दि यामना अवाबा म ओरकपा हौजी हौजी हॉकी इंडिया का चमिनरिबा अखोइगे मणिपुर हॉकी ना अखोइगे हॉकी मसाना से हेना चाखनबा क्लब क्लब सिंदा अचौबा थौदांग सिंग लौबिदुना मखा ताबा अखोइगे क्लब सिंग असी हिंगतनबगी वखललोंदा खनबियु नैनबियु अदुगा सिथरिबा क्लब सिंग असिदा मतौ करमना अमु हौना हिंगलहनबा ग्रासरूटगी तपीदना लेवेन तौबीदना होनबियु हाइबा फंजे हॉकी लीजेंग साइडगी थमजगे हंदा पांथोकदौरिबा एनुअल जने बॉडी मिफम असिदसु क्लब वाइसदगी क्लब की मेंबर मी अनि हॉकी नुसिजरिबा क्लब सिंगदगी यहोनबियु मखा ताबसिंग असि कोइना फमजरिबा मखा ताबसिंग असि पांथोपिरक्ता तारगदी कोइगी ऑल मणिपुर हॉकी यूनाइटेड क्लब हॉकी लीजेंना मखा ताब खोंजिंजिंग तानारगा करी तौबा यापगे हाबदु अखोइ खन्ना नैनारो मतुंगदा मरि लेनबा सिंगी मफमदा अखोइ हाइजबा हाइबा मफम असि मखा ताबा सानबगी पाव की सेने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोया निंग थौजमदगी लौविरसी क्लासा कांकोट कैनौना गोपाल देव कांकोट एन या स्कूल बुमाइटिप पीदुना तारानिपाल सुबह प्लेयर्स ट्रॉफी लिकम नॉट कांग टूर्नामेंट की चैंपियन ओइख्रे मणिपुर कांग एसोसिएशन की मिंग मखादा या स्कूल कांकोट सिंधुना ममांग थागी मे की तांग मंगादगी कांकोट तरहमदोइना ग्रुमरी थोंगना खाइरुक्तुना या स्कूल कांगसिंगदा चथरखिबा तारानिपाल सुबह प्लेयर्स ट्रॉफी लिकम नॉट कांग टूर्नामेंट ngasi लोइसनख्रे लोइसनबगी थौरमदा हाना मणिपुर की IPS वैरंबा की अजित शर्मा मदी या स्कूल कांगकुट की प्रेसिडेंट एल ब्रजमनी शर्मा थौरमपु सिंग ओइखि चथरखिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi sanakhiba aroi bam match da klasa कांगकुट कैनौना गोपाल देव कांगकुट एन या स्कूल बु पांजल कुनिपाल तरा तरे तमाइथिबा पीदुना चैंपियन ओइखिबने अहान बहाबता क्लासा कांगकुट कैनौना पांजल तरा अमदी गोपाल देव कांगकुट एन या स्कूल ना पांजन तरा माथोई कापखि चथरखिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi sanakhiba aroi bam match da sekpai त्रंगा कापखिबा क्लासा कांगकुट कैनौगी कांगलोई एन माइमुदा सेलोइना लुपा चौवा लमथा तरनिपान पांदुना बेस लमथा ताखिबा क्लासा कांगकुट कैनौगी W परनजिता सेलोइना लुपा चौवा पीदुना पुंगनिंग थगतखि टूर्नामेंट असिगी चैंपियन ओइखिबा क्लासा कांगकुट कैनौदा सेलोइना लुपा लिसिंग तरा अमदी रनर्स अप ताखिबा गोपाल देव कांगकुट एन या स्कूल दा सेलोइना लुपा लिसिंग तरेट पीदुना पुंगनिंग थगतखि मणिपुर की नाट की ओइबा मसाना अमा ओइबा कांग मुटखिदनबा अमदी हेन्ना साखुनानबगी पांदमदा या स्कूल कांगकुटना लेप्तना टूर्नामेंट कया पांगथोक्तुना लागली हौजी मणिपुर कांग एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट अमदी टूर्नामेंट असिगी कन्वेनर लाइमयुम ओमनाथ शर्मा
सिथरगलबा मणिपुर की कांग मसाना असी हेना साखुलनबगीदमक लेंगा की पुंगनिंग चिंगसिलगली लेबा की इरांगना खरा लेपुरगसु मणिपुर कांग से सीदनब होनरकपदा अचौब थौदांग अमा यासुं कांगखुन लौरग लाखी हुइफावद लौरी तुंगसु लौखिगनी लेंगाकना कांग से मसक्तंग फजहनबिदमकता थौदांग खरा लहोनिंबगी अपांबा कोई ममांग चही क्यादैसु फोंदोक्तुं लाई हंदकसु दुम फोंदोक्ली लोइना मतम अमदा लेयरंबा मणिपुर सानरिबा ख्वाइदगी लीरबा मसाना सिंगमन गा अमा ओइरिबा अखोइगी महौसागी मसाना सिंग असिगी सरु अमा ओइरबा कांग असि मतम मददी निंथौ पालिङैददी निंथौना कांगबु मसक फजना खंगबनिना कांगलोइ खुदिमक कौखले हरगांदा निंथौगी कांगछंग अमा लेजै मदैदुदा मफम चाना येंगे हरगा कांग सानबदा चंगदौबा मचा पुनमक निंथौ अदुना लांगे हरगा लेबाकी कुमै ओइना यामना फजना सानबसे अखोइना रेकॉर्ड येंगगा फंगजबा मतमदा सोलिसिंग अमगा चनिपान मफुदरा आइदा 1890 दा बिनाम चंद्र के बैधोपता सुचंद्र महाराज ने सिलगा तिकेंद्र जी ने नपाम ओइबा अदुगा सुचंद्र की मनाई बोरा साउना नपाम अरगा सानगिबा कांग अदुना अखोइगी निंथौना सिनबा कांगसी अदु अरोइबोइना अदुमाइना थेंगेजै निंथौ बुधचंद्र मसामक यावरकांदा वांखैदा कांग सानगिबगी अमा लई हारिबा कांग अदु अखोइगी थंबाल मेमोरियल कवि अदुगी टूर्नामेंट दुई ममिंग अदैदुददी निंथौ मसामकना मदुगी सही दुमकता 1952 ओइगनी चोरचान गिमिंगदा ngasi khon sisim ere khangni kang tournament se adun tudagi hobdo o haina aya pina hobdoki ningthau paling ededi kang bu masak khangbi ba mi mayam leibani na kang se marang kaina sanarami hojik chahi kun sidi kang khang ba wat pe gira natraga paw khang ama leidana sum sidarak pi sang hena wangkhalak badagi aikhoina wafam ase thamjeduna lenga ki miyeng jinghan ba pamje aduga kangi lam asida thaido hendok pa sak khangbi ba adugumba leidiba ahlaman sing sisu सरकार ने खितंग थिदोपीरे हरगा कर्म मोंगदा चखुद खोंथांग तबु यागदगी एसे खनन नरगदी थिदो हिंदोना नुंगाइजगनी ngasi थौरमपु ओइखिबा मणिपुर की IPS ओरंबा के अजित शर्मा masana asi promote तौनब होनबदा मणिपुर लेंगांगमदी प्रजा सेक्शन खुदिंगमंगना मतेंग पांगबिउ स्कूल की सिलेबस दा हापीदुना पृथ्वीद मसक ताकपदा अइखोइ पुन्ना होनमिनसी हाइखि योगा होगी अंगांगी सिलेबस हापले अदुमाय तो गना काम मसाना से जोइदी यारदी अंगांगी स्कूल की सिलेबस सदा हलगा पिछले द सक ताकबा अकोई इंडिजिनस गेम नि समना नो पोलोदी की पिछले कुंगदा असक खंगरे अदु नसी काम से मतमोदि कोई आ यूनिवर्सिटी की छात्रा दी नेशनल स्पोर्ट्स के मोदगा तौना तौरमे तो मदु अमुतमे लेगरे मदगी हानदी टूर्नामेंट का सीसी में चाइना दी स्पीकर ट्रॉफी का निगत फल लेरमे ये मदु मदु उरकता अदुना यारगदी अकोई कांसन लेबो सिंगिना टूर्नामेंट का कोई सिंबीरगा कोई तुमी टूर्नामेंट में सिंबा की पछागी मतौनी अदुरगसु खर कोई टूर्नामेंट का सिगा खर कोई सिलगा खर प्लेयर का दिखाय होगदी अकोई मसाना से पीसीबी द मसक्ता को मंगदराना खंजबगी वानी को अदुना यारगदी कोई सानैबी सिंगनसु चाइना होरी में आमति पुथोबीरगा अंगांग सिंजिदा ए सुमबा आलाय तकि सानर पासु मसाना ले यामजु फजबा मसाना ने All Manipur Taekwondo Association gi meng makhada tha sigi tang taratri gi unit kunipan gi nupamacha madina pimsa sanipan madphu tarahumdoi na saruk yaduna Khumalapak Sports Complex ki indoor stadium da sathariba taranipal suba governance Taekwondo Cup ki ngasi pangtokhiba kilogram taratrung makha gi subjunior boys ki da Union Taekwondo Academy Mongchangai gi singsu moirang themna ahanba TTA YPC gi याइखोम बसोंग थाम ननी सुबा पाखंग ताइकुंडो एकाडमी की लुक्राम थोयन बना अहुम सुबा पोजीशन ताखरे कैटेगरी असिगी किलोग्राम तरनिपन मखा की पांगथोखिबदा KTA की नोंगबम खोंगबा लंबमना अहानबा पाखंग ताइकुंडो एकाडमी की मंगल थौनोंजम ननी सुबा UST की देरिस नोंगथोम बममदी KTA की लमजिंग गानबा सोबमना अहुम सुबा पोजीशन ताखी कैटेगरी असिगी किलोग्राम कुलुमदोय मखा की पांगथोखिबदा यूनियन ताइकुंडो एकाडमी की N Jarabin IMRTA Imtagi L Yaikhomban Anishuba TTS Nambolgi M Malingmanba Madi ICA Academy gi Gibson Sanasamna ahum suba position takre
category asigi kilogram yankai makhagi pangthokibada Union Taekwondo Academy gi Samsan Nongthom bamna ahanba KTA gi M Carlos na anisuba RTA gi Singakham Leonandra madi TFC gi KSH Jerendrona ahumsuba position takre category asigi KG yankai mathagi pangthokibada Union Taekwondo Academy gi pamthoiba thanaujamna ahanba Academy asigi L Tomtingan bana anisuba Academy asigi B Waring Lemba Maitei amadi TTA Khangapoki Arnon Moirang Themna ahumsuba position taki YDO Club ki fencer Lanchen Bina ahum suba Imphal East District Level Fencing Championship ki Junior Girls ki EP ki title laukre Manipur Fencing Association ki meng makhada Imphal East District Fencing Association sinduna tha sigi tang taratari gi unit mapan gi nupa masa amadi nupi masa fencer samaga yankai tarung na saruk yaduna Khuman Lampak Sports Complex ki fencing hall da chathariba ahum suba Imphal East District Level Fencing Championship ki ngasi pangtokhiba Junior Girls ki EP da YDO Club ki N Lanchen Bina ahanba Poloi Club ki G Kenya na anisuba KSFA Club ki Divya amadi Club asigi NJG na ahum suba position taki Cadet Girls Foil ki pangtokibada YDO Club ki T Malem Ngan Bina ahanba Wala Club ki M Merina na anisuba YDO Club ki M Gitarani amadi Ola Club ki Aistoni Biana ahum suba position taki Loisilakpada hauzuk fawgi maroiba paw amuka hanna pizari Relief Camp ki coordinator Sindok Piu haina sangjafam lawduna leiriba singna changsilamba khongjang Imphal West DC gi staff singna thajaba pibadagi handokre amadi pauna kaithel amadi thangal kaithel gi footpath lam khopchilamba sing dukan fam liba singna masana lauthokpa haunakre hauzik fabugi nedi Manipuri paw matang stelo jere mireng tabiri bapuna mapomuk hana khurumjari